باندورا کو گرتنا دریه سینوریه کاپگوی لسر باجار وانه درست کریه هم دالیه گشتیاری هم جی دالیه آبوری ده خلکتیه چروشه از جبریز شمسدین بازکرد بپرسم سروک بره یه جورا بازرگانی و پیش سازی وانه نهاج وی باجاری میوان من دم باش بریز دم باش سلاو و ریز سلاو بله سرچاوا هون دزانن دریه سینوری دمک دریجه به تمامی هاتیه گرتن یه وانه جی یعنی دریه دنافبرا ترکیه و ام ببیجن ایرانه ده تنه لوانه هاتیه گرتن یان تمام دریه سینوری به هفره هاتنه گرتن بله هیوی دارخان قوت کنجی دزانن لسر مدیا جواک ام هر دشوپینن از جی دم بدم پرسکریکن وانه سر مدیا جواکی تینم زمان پشتی دانزده آداری که هات دیار کرن کرونا ویروس تاوی دولت دنیای بچک تدبیر هلدان لسر و ترکیه جی 24 آداری سال 2020 دان تدبیر گرتن لسر وان تدبیران دریه می سینوری کاپیکوی دنابرا باکوری کردستان ترکیه و با روجلات کردستان ایرانی به بله پشتی که دمک درباس بو یکی حتی یکی خزیران 2020 دا به کنترل گاو به گاو دریه سینوران و ریا بالافران حتی وکرنی هر وها که هنجی دزانن دریه می گربولاک ایران پشتیه که خزیران حتی وکرن و دریه خابوری هر وها وکریه گلک دریه دنه ای ترکیه جی وکری نه جه اورو حتی ویرو جه لیزی ده مهانه دریه می سینور نابرا مو ایرانی دا گرتیه بله یعنی تنه ای و گرتیه برز بازکرد وزارت بازرگانی دوی درباره ده تو داخویانی دانه گلو چد بیجن سبب چیه حنجت چیه کو تنه دریه وانه گرتیه تو پرسگریکن تکنیکی هنه گلو؟ بله برز هیوی دارخان حتی روژا ایرو نه لسر مدیای جواکی نجی داخویانی اکیدا نجی وکی اکران تلویزیون و تشتکی تکنیکی و بیلمسل odaya bazırgani و پیشسازی ندایا دیار کرن هر وکی چا وک ام بیجن üye امجی چا داخاز و آرمان جه خسر سوسیال medya cevakiyetinin zaman o da me esasya bazırganiye jî peşesazî û bazırganiye jî ji vir pêş ve raporek teknîkî û bilimsel çima deriyê me nayê tevekirin bi rastî em agahdar nekiriye lê wezaret meselen ji Enqerê jî tu daxuyanî nehatine tu sedem nîşan nedane çima tenê deriyê wanê girtiye براستی وی آلیدا تو داخویانی نه هاتیه کرنه جبر که سازی و دزگاه هری بلند یا باجر یا پیش سازی و بازرگانیه یه جبر که دولت شی اوی محطاب هلده ده حتی نها نه هفدیتن اکوان چه بیه لسر داخویانین سوسیال مدیای پیشواتر نجی حکومت داخویانی ام بیشن گوری که من اکنا بکه پیش سازو و کارسازو بازرگان وانه که اکنا بکه او جی نبویه کک شمسدین ام هنکی جی بین سر مثلا قزنجاوی دریه سینوریش بوی خلق وانه چبو مثلا آمار هنه رقم هنه البردسته و مثلا تنه توریست بونیان گلک آلین دنجی هبوند مثلا دریده وکه سود وکه قزنج بوی وانه بله هیوی دارخان اون کوک هونجی دزانن داویا پیج سالان دا gelek razemeniyen bilind وانه هاتن کرن جبوی بازار ایرانی هم جبر توریزم آوی هم جبر دانستاندن آوی گل razemeni هاتن کرنه
وانا کو ام رقم جوارا دیار بکن رقم کردیسا مل اوده اصنافا ستاندیه فرمی نزدیکی 130 هب اوتل چبیه بله 130 لب نزدیکی 230 لب جی کافه رستوران چبونه yani lokanta kafe restoran jibeli ve cehe embejin seri kurkirini kuaför lokanta evin kahve küçük filan livan dezgahan da neziki 10,000 keçu xort dişgole yani jemeh adari hatta ve gave ev sazi ev dezgah tamam girtine ev karker u karsazeme gelek jiyanek xetere rubrumane. Belek ekşem sedin hunduzanın salane çıqas turist geçtiyar ji İranê derbasî wanê dibûn? Hêvîdar xan nêzîkî 500,000 derbas dibin. Belê eva hunduzanin ku ev geçtiyar ev turist ku wextê têne vê derê derbasî hêlê Tirkiye dinê jî dibin. Yani birastî gelek aboriya bajêr li ser van turistan bihêz bibû gelek jî razemenî dihatnekirinê yani rexemên baş döviz ji wanê re dihîştin ji boî ku bajarvaniya wanê ji boî bazirganiya wanê ji boî pêşesaziya wanê birastî ewekî gelek mezin bû hêzekî aboriyê gelek mezin e yani. Gek Şemsedîn dema mirov berê xwe de bajarê wanê bi rastî ji bo ku geştiyarî tê de geş bibe hemû derfetên wê hene yanî gola wanê weke deryayekê ye ji xwe Kurd dibêjin behra wanê nabêjin gola wanê derdora wê weke ku baş nayê bikaranîn ji bo kişandina geştiyaran xemsariyeke ye çiya û banî hene xwezaya wê gelekî ji bo geştiyaran balkêşe yanî ev yek bizanebûn tê kirin gelo ji bo ku geştiyar neyêne wanê yekser biçine bajarên weke Antalya û Bodrumê hûn dibêjin zanebûnek jî tê de heye divê meselê de? Birastî ez tev li nirxandinê we dibim sedî sed ji ber ku ev nêrîn ku li wanê tê nihêrandin tamamî siyasî polîtîk e. Yani wan ji xwe dîrokekî gelek qedîme yani erdnîgariyek gelek mezin e wek ku we jî gola wanê qeleha wanê qeleha xweşabê ji we re bêjim hem xwezaya wê hem jî li ser bazirganiyê dîrokeke wanê gelekî kûr heye yani ji gelek medeniyetan re ew kiriye malabanî kiriye ji ber wê yani di Tirkiyeyê da bi rastî bi temamî ne dünyaya dijital da ne jî wekî dinê razemeniyê bin erd nayîne kirinê ku ev nirxên wanê derkevne açıgayî ku her wiha Kurdistan jî baş wanê naz nake yani hem welatiyê wê Kurdistanê rastî tên diçin Antalya tên diçin İzmirê tên diçin İstanbulê tatilê xwe pêkitînin bawer bikin ku hem alê xwezayî da hem jî alê bajarwanî da hem welatiyê wê Kurdistanê yani Kurdistana me ya başûr bi rehetî dikarin li wanê hem ku dîroka wanê baş binasin hem jî lalê dêroka Kurdistanê da jî gelek Tu kar li ser vê hatiye kirin kek Şemsedîn meselen berê we weke odeya pêşesazî û bazirganî pêwendiyên wel gel Herêma Kurdistanê çêbûne ku hûn geştiyarên vir jî bikişînin wanê? Belê hûn we ku dizanin ez pêşesazim karsazim belê lê berê hûn belê têkiliyê min çêbûn Kurdistanê yani birêzkek Mesut Barzanî ra jî yani nivîsê me fermî çêbûn ku em werin hevdû nas bikin hem ser turizmê hem jî ser pêşesaziyê em danûstandinê bikin têkiliyan xurt bikin turîsta bikeşîne wanê her wiha karsazê ku razemeniya li Kurdistanê bikin bi nêzik ve Kurdistanê naz bikin teşvîkê wê derê ew ê wê derê fırsatê wê derê bizanibin têkiliyê min gelek hebûn
هر وقت پشتی رفراندوما سرخوبونه یا کردستان بچک تکلیه نابرا کردستان و ترکیه دا کتنه خطره اف تکلیه مجی براستی بچک او بون خود بون بله هم هر تم دخازن او پتانسیل اوی گاوه سر ایران رازمنی پلوانی هاتنه کرنه ناساندن لکردستان باکورجی کردستان باشورجی بیتا کرنه براستی گلک اوجی پتانسیل جی لسر توریزم و درجه هایی که هم بکشین نوانه وان شخو نه باجارک وان یعنی وک ناوندکیه یعنی ناوندا آگیری ناوندا بلیس ناوندا موش ناوندا جلمیرگیه یعنی وک ناوندکیه وانی تنی سر خوب باجارکی مرو بکار ببین الخینه پر کم تبه گوری فکر و رامانه گلکی سپاس برز شمسدین بوزکرد سروکی بری جورا بازرگانی پیش سازیوانه جوی باجار باکوری کردستان میوانی مبوزور سپاس